Ya kalai pulak ha kensi mentagasngi ha kapung ha maulang ren lau karyang bala peniadu basim. Layora du parlok karo ubana iskarohil ubadeina William Nagar. Pat kadokha kaba uyo kadei kaba 100 kilo sanspa lai phokhandai gram. Pat kadonru kaching yakni kaba shirkhei jongki dokha hakasiteng sngi na kabanta kanaga lai pholak. Henrei ha kaba khadu omdon bala ban kni shu ya kanega dokha palayo du ne parlok karo. Kane kadai ga jingye kop kwai dokha kaba he tam harilum khasi wat hapo kari India hi borok kawai hadu bagi YouTuber di karu kilawan ban ring video hakane ga jingye kop kwai dokha ha kansi. तो बने रहे वीडियो में बूम बेबी Pat nadu basdang ka wei arlai kajing thnam kajing ya daj dokha kaba sirkhei habro santili kipung. Pat ngin ya page ya kane video ya ki benta ki ba kongsan ha kane ga jingye kop kwai dokha kabala long menta ka singi ha kansi. Bat uneu parlok karo ula penpau ya kajing kemen ka bakraw namar ba umpat juyo ya kat kane ka price ha kajing im kajong u. 100 kilo sanspa lai phuknai buat biang sakawai kan nerel telai hun jerut la ban kedi kan nerel la ban kedi kan ai lana kadok mah hari bang kadok pet ऊपर घूमे खुन तो कटवाते lah ya तो कटोर मो kami retdot oh lapun stang kita song tu tele ya vej layo patyo re peng 1 kilo so tere le ketam ko manjo ketam atau pada urang panjo kene kadok te lai price dali idar dek ha to michala yo jong ni perlu kedui nang China por rilum garo na ka banta first price te par jong kisah हम लोग fishing organize kisah berdus kisah apa tuh kisah meninggal tuh price kitna bar gaya kitna sal gaya fishing ऐसा ही बार बोला This competition is very nice and well done. Tanggung tayu keren. ये प्राइस का हम लोग गलती हो गया आपको विश्वास होगा नहीं विश्वास हो अगर विश्वास नहीं हुआ तो जाओ रूम में गलती करो हम लोग पीछे में जितना विश्वास हो गया तो एक ही हम लोग 50 हजार गिनती हो गया अगर आप लोग विश्वास है 2 से कपास में आप जाओ इधर में मशीन में प्रॉब्लम नहीं ये प्राइस का 20 लाख का आपका मर्जी के सामने अगर गलती हो गया तो इधर में जाओ रूम में Tenaga basi im yong bala pihun nyau da pimhun ra la kara champion ba nakalian ke jongi ngau ba nada dan sosialnya dan suhun la ban yo ba perlok ke jongi ke bawan lang nyo hang ne ko kamera kadan kamisin nakalian ke jongi nila ai pedang lai dut dan benta ke jongi Toh. Labun ki bakwa sendur batu nomor nongjob champion kada dulai pulang kada kesini min kong po mai khalaya.
Dah. Ơi भाई, आपका पोस्टी कहाँ से? William Nagar. Tuh, ini orang bagus nong ujung ini. William Nagar po. Is Garul. Kabar deh, po East Garhil, East Garhil belum Nagar. आपको पत्र हम लोग देखेगा दादा थैंक यू मो तो अभी मिथिला। सेकंड प्राइज को बुलाया जाएगा अभी Boya, Mitala, 10 लाख Mitala. Thank you all. Tuh. Tuh mentak dan kabar mo. tiket nomor Lai Ar Rio Fra Kejingkia Belong 1 kilo Lai Spa Ar Pulai. सेकंड प्राइज Second prize babat yang kekerdan kemarin. Tuh ini. थोड़ा सा पीछे में से थोड़ा सा आप ना यार नहीं फोटो खींचेगा फोटो शर्म कर रहा है Nih, छोड़ उसको. Tiket lembar Lai Ar Riu Pra, Lai Ar Biang. Tiba saat sini. Saya cuma mulai mapurat mo, hari ke tempat dia ke semua, nilai mo, tanda kigram, dan nilai ke jengele kalau kumtahi, nilai sip house nubok punya kedan kaman kom, dia nak kedan kaman, nilai jiwa tanda dulu. Taksin kaman kom, mut nilai buat semua. Taksin kom, ni ke jeng babok ba, tom nilai tom. Tiba kali sip sai lalu. Layak buat berdiri, orang menggunakan ini produk baru. Kami sini juga kata, studio penjual sampai di sekebetulan ada yang begini, kena ada awal. Jadi saya lagi nangi sampai di nomor lagi semua, bahan ini spin ngelak urusan sama wajah. Satu urusan wajah, cuma jauh mesin tu rapat ada produk menyerap produk. Jadi sama timur. Doi ba ihon ka ba simba ni sigani ka pisas pulak na kota ka tupi kada yung jinggo ko yung kasal ka tupi lesiyo ka pisay ko islam Baik, mentas ni hang ne po monoran kinci dola karyang mo kini ginang job kidai. Dengan pani surprise lane syukran kabalai mo. Kamang di hisan lang. Kata kalong gilay ngot ke champion. Nak benda ka price ka bar kali sumuling kada po southwest sambok line rio arsan ketika lai kilo news pa album rio Tuh, third prize. Tuh ini. Ini di wan geran kabalai. शर्म कर रहा है Lerai. arsan dabel ka ba kisah sino Shaling Khoi ko kada ka is ka sales ka jio tang ko kada ka sin ko ba kali ka price kada ka jong kada ka tuntun kada lai lak nai Oh, lailang ngabak lang ngasan lang kedai lailang mo. Ngas. Silak. Ngas ngo kumba kedai kesan lak, kedai lailang mo. Ya kan